circumstances. Circumstances. Iyo tuvuye mu kazi kacu ka buri munsi abenshi duhitira ku mbuga nkoranyambaga ngo tumenye aho isi igeze, ariko cyane cyane ngo turuhuke, duseke, tunezerwe. Niyo mpamvu muri telefone no muri za mudasobwa zacu harimo amavideo y'abanyarwenya batandukanye. Bamwe muri abo harimo uwo dushobora kuba tugiye kuvuga muri iki kiganiro, William Last KRM. Kuri TikTok, Instagram na YouTube, William Last KRM yamaze kwigarura imitima ya benshi na bamwe mu byamamare nka Chris Brown. Iki kiganiro kitwa isoko y'ubuvumbuzi, ngewe kibagezaho nitwa Nsengiyumva Olivier. Mbahaye ikaze. Bofelo William Lebati, twamenye cyane nka William Last KRM, yavutse ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1996, ariko umunsi mpuzamahanga w'abagore, avukira mu murwa mukuru wa Botswana witwa Gaborone. Urugendo rwa William rwo kugera ku ntsinzi yose afite indwara rworoshye, kuko usibye kuba ataravukiye mu muryango ukize, ni ari umunyeshuri w'umuhanga. Nyuma yo gusoza amasomo mu mashuri yisumbuye, abo biganye benshi bagiye mu kazi, wasigara iwabo ari umushomeri, dore ko nta n'ubushobozi bwo kumutangirira ubuzima babo bari bafite. Icyakora inkoni z'ubushomeri zimaze kumurya, yagize igitekerezo cyamugize uwo ari uyu munsi. Umunsi umwe ubwo William Last KRM yari iwabo wenyine afite irungu, yagiye gutira kamera ku nshuti ye, yifata ka video ubundi agashyira kuri Facebook. No matter what comes my way, no matter the circumstances, no matter the consequences. Gusa abenshi tumuzi kuri TikTok na Instagram. Urugendo rwe rw'ubwamamare rwatangiye ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2017, ubwo yashyiraga amavideo y'urwenya ku rukuta rwa Facebook. Icyakora ubwo yabikoranaga umwete, avuga ko atarazi ko ari byo bizamutunga. Wubatse brand ukoresheje murandasi, reka tubivugeho. Wigeze ugira uburyo ukoresha cyangwa se wigeze utungurwa, cyangwa se ubizi yuko ari ibintu bizava munsi umwe? Oya, ntabwo nabyigeze rwose. Kugeza ubu afite aba followers miliyoni 7 ku rukuta rwa Facebook. TikTok abenshi twakekaga ko ariho William Last KRM yatangiriye ashyiraho amavideo ye, yatangiye kuyikoresha nyuma y'imyaka 2 mu mwaka wa 2020. Ikindi kandi nashaka kumenya nize mbuga nkoranyambaga wahereye, nge nahereye kuri Facebook. Nge nahereye kuri Facebook. Ntabwo atangiye kuri TikTok. Oya, kuvuga impamvu zimwe natekereza ko wahereye kuri TikTok. Mu by'ukuri nagiye kuri TikTok mu myaka 2 ishize muri 2020. Nibwo natangiye. Bitangiye gucamo, William Last KRM yavuye muri Botswana yerekeza mu gihugu cy'amajyepfo ya Botswana ari cyo South Africa. Usibye kuba William KRM ari umunyarwenya umaze kuvuna imbavu za benshi binyuze mu video yuzuye urwenya, ni n'umuraperi mwiza, umukinnyi wa filime, umudirector, umufotografa n'ibindi byinshi byerekeranye no gufata amashusho no gutunganya sinema. Duhereye mu rugendo rwe rw'umuziki, ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2020, William yagaragaje impano y'uburaperi ubwo yashyiraga hanze indirimbo yise Tinto. Akaba ari nabwo yashyize hanze album ye yise William. Iyi akaba ari album yitiriye umukobwa we akunda cyane, Amara William. William Last KRM ni umugabo washyingiranwe n'umugore Cecilia Nonkazimiro Nonkoyana. Akaba amaze kumubyarira abakobwa 2 aribo Amara William na Kamela Wendy. Nubwo William Last KRM ahora asa nk'uhugiye mu kazi, iteka ashyira umuryango w'imbere hagakurikiraho akazi. Mu ndirimbo ye yitwa Koko aririmbamo igitero avugaho gato aho yavuye n'aho ageze ubu, ariko akongeraho ko ntacyo wageraho utavunitse. Nibyo koko, kuko gufatanya urwenya, umuziki na filime ntabwo ari ibintu byoroshye, gusa birashoboka. Ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2022, nibwo ku rukuta rwa YouTube hasohotse filime ya William Last KRM yise Motetse, ikaba imaze kurebwa n'abasaga 468. William Last KRM ntabwo yinjiza amafaranga yakuye mu rwenya, mu muziki no muri filime gusa, ahubwo anafite salo yogosha igezweho. Hamwe n'ibyose, William Last KRM yinjiza miliyoni ziri hagati ya 7 n'8 z'amadolari buri mwaka. Nguyu umunyarwenya William Last KRM twemera nk'uwadususurutsa, harimo abafana be bitwa Mawila n'umuririmbyi w'injyana ya R&B w'icyamamare Chris Brown.
uretse ko Chris Brown amaze no kumenyerwa nk'umuntu w'umuhanzi ukomeye cyane ukunze gushyigikira abanyafrika. Nitwa Nsenyumva Olivier, iyi ni isoko y'ubuvumbuzi. Ndabashimira cyane naho ubutaha.